Ebi biganirwa mu ishengero bwa Shema Municipality Dickson Collins Kateshumbwa abiri nabwo n'abembezo baka World Vision bonyuma yo kwetumba itango byo kwerinda tivirije. I went to the university. I have your policemen. Where do I put them? People say Hona DP satabukira abembezo baka World Vision ngo nibo bashizereyo kushereka abashumo mu ihangwe. Ninyenda kwikirizanya ahaba mina bacha. Kora ejo kuratiro mu kuna kwatu nawe ukute. Nanye natipenda kugira ngo nduhire konka ni mukwaza ku tipu byama ninjenda nakwata abantu omukasheshe tikakira office mu ntega masimu ni munyeto mukama asimanye mukama kazi abashubuzi n'abembezo bagira ngo baremesibwe abo kuba butubushumara muno bwinazi hateneye kwatemba di burkanya kona akaruho mwirima hatachira bumuntu cyo ubo winesimu ubo inesento mushaho icyo ine to kujirota to kwasa kurabo abo abantu batura bamwe bakahegereka yabo bahakizinye cya episode ushanga abantu bashitameneje shaha niteka ko bagereke barabona barye bintu byabo baresa bakore bakwenda bwene sunaga ko edesho ngensisi nenda mu kireke mungu mu ngwasi abashubuzi nimwe rero nimwe ito idazi ba bizinenjiki kwasa mu ngwasi tuno mwanya sekire ngo mwanya tutunge post twakutwa post emwe bibi atokashenjire ya tristage Umunyishingiro Dickson Kateshumbwa aragira bakanso kwatanisa n'abashubuzi okuronda umwanya go barate mu polisi eyo kumetawuni Centre aro mcyaro bisire Rusozi ijo tukaferwa cyamanu witu tabandama kandi ko kureba ubwisovwe neburetwa eshonga ya economics ninga sente umuntu yaguzo mwanurwe abakozi bamangwa inesente bamutahirira cyo bagera ki bamwita omubinde bihinguzibwe abashubuzi hamwe n'abembezi bikirizo kwakira project ya Usmid Elione ije kutanduka umwakogu eratanice no kutera kora sebukubo byona kaneta uniona nibije kutamukamera hamwe n'ebitara maganana okubinga umwire mu mbwire bwecero gasha kwa Mike atwakire